Jako sam sretan da ti predstavim Lud Mastermind. Podcast pred publikom koji će se održati 1.4.2025. godine u hotelu Zonar u Zagrebu. Razgovor sa gostom, pitanja publike i druženje sa ljudima koji razmišljaju kao ti. Ako želiš saznati tko će biti prvi gost ili gdje kupiti ulaznice, klikni na link u opisu videa ili na Instagram bio. Vidimo se. Šta si naučio od ovih političara? I kakav je to osjećaj razgovarati sa predsjednikom države i sa premijerom države? Mislim, one legendarne epizode sa Ivom Sanaderom, recimo. Da. Pa znaš šta, mogu ti praktično govoriti. Naučio sam da, recimo, koje smo mi imali predsjednike, dobro, Ivu Josipovića, Mesića, Milanovića i tako dalje. Pa naučio sam da i oni nekad znaju odgovoriti na pitanje, znaš, ako im postaviš dobro pitanje. Recimo, kad sam imao Ivu Sanadera, on je bio baš u teškim problemima, dizala se optužnica protiv njega i tu je bilo i u kući, tamo na HRT-u problema da li mi možemo uopće raditi intervju s osobom i tako. Još nije bila podignuta optužnica, ali se dizala i ja sam tu pokušao nešto što mi se obilo o glavu, a to je da od njega dobijem čovjeka. A Ivo Sanader je u stvari nastupio kao stroj, koji je potpuno uvjeren u svoju nevinost unatoč činjenicama i tim gore po činjenice, otprilike. Dakle, ti kad njemu kažeš, ali gospodine Sanader, ali stvarno ovu lovu ste zamračili jer tu imamo presudu ili ne znam šta, ne, nisam, kao to je sve laž. Ali čovjek kaže da vam je u torbi donosio novce, pa ovaj ga je vidio, pa ne, to je sve urota protiv mene. Uglavnom, ja u toj emisiji nisam dobio njega kao čovjeka i onda sam i ja ispao loš voditelj, jer nisam inzistirao na njegovoj krivnji, nego sam se trudio sam se dobiti grižnju savjesti, a nije je bilo ni u promilima. Tako da, eto, tu sam naučio da možda u takvim situacijama ne treba to, nego treba pristupiti nekako drugčije. Međutim, opet da je on se pokazao kao osoba koja ima grižnju savjesti, a mislim da ima razloga da je ima, to bi ispala super emisija. A ovo, Milanović i to, pa Milanović je sad nemoguć, to uopće nemam šta kritika, sugovornika, on čuje samo sebe i to je to. Sličan je i Plenković, a nijedan ni drugi prije nisu bili takvi. Ja znam da sam radio intervjue s Milanovićem kad je on bio dečko koji obećava i kada je bio simpatičan. Ali očigledno je tad govorio s figom u džepu, jer nije bio pravi on. Jel? Ali je tad stvarno bio simpatičan i čovjek koji je priznavao svoje neznanje, dakle koji je više puta u emisiji mi je odgovorio ne znam, to danas političari ne rade jer sve znaju, čak i na najgluplja pitanja daju odgovore vrlo uvjereni u ono što su izjavili, tako dakle ne smiju ostaviti dojam onih koji ne znaju, a Milanović se tada, a mislim da mi je 4 ili 5 puta gostovao tada kao 38-godišnjak pokazao kao čovjek od krvi i mesa. Kasnije ga je preuzeo ego i mužjačko, testosteronsko pametovanje i eto, dobili smo to što smo dobili, a sa Plenkijem je slično, ili ti Plenkovićem. Ja znam kad sam ga prvi put ugostio, da mi je onda nakon emisije rekao, onako, dakle, baš ljudski, ma ja mislim, jesam ja bio dobar u toj emisiji? Ja mislim da nisam bio dobar kao u toj emisiji. Odgovorio sam na ovo neko pitanje, ne znam sad šta će mi reći, tako dalje, tako dalje. I tu ti vidiš da je on nesiguran, da je on čovjek, nije tad bio ni predsjednik, ni ništa, u stvari bio zastupnik u Europskom parlamentu. A kasnije je to čovjek kojem ti, znači baš ovo što govorim, mi smo, kad sam ugostio Plenkovića, onda suočiš ga samo s činjenicama koje su tad, kad sam ga ugostio, prije nekih, a ne znam više koliko tome ima,
bio u relativno nezgodnoj situaciji jer ti neki gospodarski podaci nisu tako dobri kao danas i ja nisam imao puno posla, nego sam ih samo izvadio i napisao sam mu BDP pao toliko i toliko, ne znam, proizvodnja nam pada toliko i toliko, na onoj ljestvici konkurentnosti i tako dalje s drugim europskim zemljama prestigla nas je. Dakle, ispred nas je bila ne znam šta, iza nas je bio ne znam ko, pa nas je prestigao i tako dalje. I to mu sve pokažeš na ploču. I on gleda onako mrtav, hladan i veli, ma ne, to nije točno. I krene odgovarati svoje. I sad ti mu kažeš, pa ne, točno je, šta, o čemu prije? Ma ne, vi ste to nešto krivo shvatili. A nisam, to je... Javni podaci. Da, to su javni podaci, ma ne, veli, to je manipulacija. I krene svoje i ti tu, znaš, više onda, mislim, šta mu možeš reći? Znači njihova najveća bolest je manjak iskrenosti. Ma da, kao... I prevelike ego. Ako uživaš u našem sadržaju, podrži nas i postani član YouTube kanala. Članovi mogu gledati live stream epizoda bez oglasa i pristupiti dodatnom sadržaju koji nije dostupan u javnim epizodama. Klikni pridruži se gumb ispod videa ili zaprati link u opisu videa, to jest u prvom komentaru.